Kapitan Inteng! Antuyan di soft drinks mo, Kapitan. Thank you, kagawad. Mabalintag reklamo, kabayatan ti panagmerienda am, Kapitan. Sino ti reklamo? Ni Kabadong. Na, anyat basol na ni pare Badong? Makitkitam day ta alad ta rubayan. Nadadaal ba't? Dinadaal ni Kabadong day ta idinabartag, Kapitan. Ha? Naglukon ni pare Badong. Agure ka, ada ebidensya, kagawad. Kwa, nakita ka mismo, Kapitan. Wala, sakti makamaw ko ni pare Badong. Sana nasaya, tinarabid na. Paray! Nay, si kamod gayang paray. Kumunag ka pa yatag kapi ka. Ay, saan nakapay ti gagara? Nay, kanya ngay paray. Umay kula ibaga. Tarimaanam kumatialad ni kagawad ko ang adinadail mao, paray. Ha? Alad. Awan magtiam mo ka dinadail ko nga alad, paray. Dinadail mo kano ti alad ni kagawad ko nang idinabartag ka. Ay, una yun, paray. Sana pudno day ta. Ay, di ka nagrasyon, paray. Pudno ti bagbagak, paray. Sana siyak tinang dadail iti alad na. Naira na lang siguro alim mabasak iti day nga aldaw. Ang may pasigurado, sana siyak tinang dadail iti alad na, paray. Ay, di kan sumanaaw. Ingkakit din tarim na iti alad ni kagawad. No di mo tarim nin. Siyak ti makalaban mao. Nakasaritam ni Kabadong, Kapitan. Ay, wen, nalpason kagawad. Imbagak mitlang kit dia at tarim na ti alad mo. Anyat ko na nangay. Kat kapilitan at tarim na Ay, agyaman ak nga rod, Kapitan. Ay, anyat kayat mo asidaan, tamang tidak. Isi ka ano anyat ti itad mo. Sanak mat nga agpilpili. Sige, mang tidak nga rod iti 3 kilo abangos, Kapitan. Agyaman ak unay kagawad. Ay, naimas mananti si daan mi. Sa dino tinangalaam iti 3 kilo abangos. Intid mat ni kagawad ko nang dungaw. Ay, ilutom kit din. Apay nga inikan na ka. Anyat kayat asawahan ti intid nakan ka. Ay, ibagak man langan ta mga agsilos ka. Intid ni kagawad ko nang gaputa sinulbar ko ti parikot na. Ay, saan anasayahat nga awatem no adda itid nakan ka? Apay kumaasaan kit na libre matin. No aramidam dayta, kasla nagpabayad kamot laengan. Saan ba ta? Saan kumat adinawat? Inton maminsan, di kan mangyaw awid iti kakastoy. No adda itid da, di mo alalaan. Nalawag, inteng. Nakalaba ka, unto yan. Nasaya at mat nga raud. Tagluto akmatan iti sidaan ta. Aywan gayam, nasabat ko ni Kapitan Itay. Dito'y kadibalay tinagapuan na. Wayne. Anya nga'y timbaga na. Tarimaanag ka no, di alad ni kagawad ko nang anadadail. Anya, apay ko mga ipatarimaan na kan ka. Saan mat asikatin na kadadaal? Ay, jakam mo di na mitdenggan, di palawag kaw. Makaungit pa'y kidi Gaputa mamirmiraot talaan, kasta? Ay, nyapay nga Amumait nga dati kwarta ni Kuanang. Kan adati koneksyon na. Siyempre, adati special treatment na. Ay, nagrigat lakit din ay ati agbalin a pobre. Uray saan mo abasol, si kalata tito duda. Ay, win nga rod Nyangay nga rod. Anusan ta pa'y lang Tawan mo't tilaban ta. Awan may ti koneksyon tayo di barangay hall. Kan awan pa'y pulos makukwarta ta. Nagadumot tinday ta kawayan, tata ba daw? Wayne, kusay. Masadutang aminin at sumanublay. Ano nyaw? Tarimaanag ka no, ti alad ni Marikwanang, kusay. No, kasta. Pudno ada kayo, tinakadadaal, tata ba daw? Ay na, naktanganak mo tayo. Hindi saan ko man pinagitay. Amom, kusay. Napilitan naklaing, kaputa mabutangak. Ang mga nuan niya pa'y taramidan ni parinting kanyak.
Jak kaya ti may balaw, no kwa? Ay, kailaban nyo kumatikarbangan nyo, tatabadong. Kuma, ang kasano kumangay. Kat saan mo't akayat ni pare Inting adenggan, ti palawag ka. Day takat tiringat na. Kaano aya, amaawan day ta special treatment para kadagiti babak nang. Pudno day ta ngayon bagam, kusay. At ti paborito ni pare Inting kay. Uray nakabasol ka, nubak nang ka, okay lang kingkwa na. Ang no pobray, ay, pabainan na kapaya. Awan pa'y serbi na mo day ta, kapitan. Usay, apay ngay takalaang. Nasalaw ko ngamin ni tatabadong di tadalan. Iswa nagis-istorya kami, Chip. Kanya ngay tinag-istoryaan niya. Isumagayam ti mang tartariman iti nadadahal nga alad ni kagawad ko, anang. Ay, nasayat ano kasta, tapno da pakitangdanan na. Tangdan nga. Awan tangdan na, Chip. Nasken lakan o atarimaanin na. Ta isukit nga ro ti papabasulan da ng dadahal iti alad. Anya? Deta tipod no, Chip. Saan mo't ani tatabadong tinang dadal iti alad No kasta? Amom no sinaw? Nakitak nga dalugan na ng bangga iti alad ni kagawad kwa nang. Jaklan na alat ti plate number na. Tadayumot tayo, sako nakita. Ay? Basta color white tayo alugan. Ngam no makitak manain, sigurado amay lasin ka. Ay, makainanak mutlangay. Nalpasan jay alad ni Marikwanak. Inton bigat, mapanakaw na jay bangkag. Tatulungan ka. Ay, awanan ba daw? Ano ti awanan? Awanan. Kinanti manok ti mulataan na teng. Anya? Manok ni Marikwanang. Kay, ada na alam nga ebidensya. Ada. Pinitsurak. Dayto, kitaam. Nan? Nay, huwag magpaisa. Ay, naskan nga reklamo tayo di barangay hall tuyang. Kasanungay, close mo't da Marikwanang ken kapitan. Kasanaw, no saan nga aksyonan ni kapitan ti parikot ta. Sana bali tadamot ti ebidensya ta. Napigsa day ta nga ebidensya, tuya. Kumusta paray? Nalpas ka din ti alad, gayong patarimaan ni Marikwanang. Nalpasan paray. Imayak mo dito'y barangay hall, takayat ko mo ti agreklamaw. Agreklamo ka? Sino nga ti reklamo, paray? Ni kagawad ko nang, paray. Dinadahil ti manok na tinatang amula may kanituyang kaw. Awan tinabati, paray. Ay, ada ebidensya? Ay, kitada, paray. Daytoy tiladawan, paray. Kitam. Ay, wan. Ay, agure ka. Sigurado ka manok ni kagawad ko nang dagita. Ay, kit sigurado ka, paray. Ada nga ron ditan ala. Bayab ta kasaritak to ni Marikwanang may papaniti day ta. Agyaman ako unay, paray. Nay, anya ti gagara, Maribanang. Umayak la makiinistoryakan ka, Maray. Ay, naimbaglaan ta saan kayo anapan iti garden niyaw. Saan? Taawan mo't aramidin mi ichay. Ket dagiti nateng amula yung ay. Awanon, Maray. Kinan dagiti manok ni Marikwanang dagiti agtubtubuan nateng me. Anya? Ay, imbagayo ka di ka ni Inteng, ti may papan iti dayta. Napan ni badung kaw, ngam aging gaita, awan pa'y mo't aksyon ni kapitan. Ay, sapay inut-utang milaang ti similya nga imulamay. Ay, sos. Uray baset? Awan nagbate, Maray? Pulos, Maray. Uray jay similya lako matisukatan ni Marikwanang. Ay, huwin rumbang lang asukatan na. No talaga adagiti manok natin ang dadaal iti mulayaw. Sapay nangina ti similya ita. Pudnot ako na, Maray. Uray ni badung kaw. Agparikaw ta saan kami pa'y anakabayad iti utang may. Ang kastoy pa'y tinapasama. Anya ti ibagam, kapitan. Inreklamo na ka ni pare badong Maray. Apay ka no? Dinadahal ka no dagiti tarakan mo ang manok, tinatengda. Imposible mat Ada yung pakita da aladawan na kanya.
Kaya't nangagsasarita tayo iji barangay haul. Ay, isan pa lang ay ta. Ibagam kan ni kabadong tabi siyak. Amok a kwarta laang mananti kayat dagita tao kanyak. Umayak manin dito opisina, pare. Anya ti umay mo ibaga pare badong. Kumusta nga reklamo, pare? Ura yung similya lang kumati sukatan ni Mari Kwanang, pare. Inutang mi nga minday jay. Sa pinagngina ti similya tinatangita. Aguray kay bet pare. Saan kami pa nagsarita kani kagawad ko anang? May sa alawasan tinapalabas, pare. Basta aguray kay latta ka di. Apay nga akasta ka, pare. Idi ni Mari Kwanang abak nang kinopisyal tinagreklamaw. Awan pa iti may sangal daw. Inaksyon na madagosan. Na. Uray sana siyak tinang dadali ti alad na. Inanusak at tinarimaan, pare. Itada kami mo't kinituyang ko ang marigrigat laeng ti umay agreklamaw. Nagrigat mong aksyonan, pare. Na. Apay ka di akasta ka, pare. Di na kukwestiyonaran. Moktar aramidek pare. Daman-damagakan ka, inteng. Anya day tadungaw. Idi paila na palabas nga aldaw akayat ko adamagan da itoy. Ang busy kamot nga may. Anya nga rin day ta. Inreklamo gayam damari tuyang ni Mari Kwanang. Nakadamagam iti day ta. Ni Mari tuyang. Awan. Ta dinadaal kano ti manok ni Mari Kwanang tinateng amulada. Kat, inaksyon ka din? Saan pa'y dungaw? Taur urayak nga ag-report ni kagawad ko ng iji barangay. Busy ka nupay. Anya, adayamot kasta. Ay makadlawa kun No ni Mari Kwanang tagreklamo, nagpartak ti aksyon mo. Ngam no dagiti marigrigat akas kada marituyang, kaslasaan mo akayat nga aksyonan. Ada paboritom Di ka man agin lalaing dita. Kanya ko mati ang mumit. Kita taadda ti programa ti may sa asikat asenador amang tultulong kadagiti nakakaase. Tapno magunudda ti hustisya apara kadakwada. Amangan no isaw ti pagreklamuan da marito yang kan pari badong. Kat makitak tontiro pam iti social media. Agluluwa kamutlat tandita badawng nananu ka. Mas asyanak unay ti pagiktuya. Aglalo pa ita naamwak abak ng gayam tinang bangga iti alad ni Mari Kwanang. Ngamsyak ti pinabasol na. Asinaw tinang ibagakin ka. Ni Kwaraw. Ay kat ibagam kin ni Kapitan Parikot tanto pa yun natang adinadahil ti manok ni kagawad Kwanang. Ngaging gayta, kitsan pa anaksyonan. Uray siyak, maistresak ngagpampanunaw. Naskay na makapanunod ta iti wagas. Tapno maaksyonan may ti parikot ta. Sana mabali na kastoy latan. Anya nga tano padasan tamat ti agreklamo iti programa ti may sa asenador. Programa ti may sa asenador? Wen, di ngay mang tultulong kadagiti mamirmiraaw. Adugayam tinatulungan na apadata ang mamirmiraaw. Wala kayo, Anggal. Apay? Napan nagreklamo da tataba daw kan na natuyang iti may sa asikat asenador. Wine, mapanda ka no ita. Kasla diyo kayat ngamin nga aksyonan ti parikot da. Kan may sa, sana ni tataba dong tinangdadali ti alad ni kagawad Kwanang. Ngam iswa dagos ti pinabasol yaw. Nagturo din dagita dua. Saan kayo magkasta-kasta, Angkyle? Sikat ti kamalay. At dapay special treatment mau. Napigsa tao ti pagreklamuan da. Agsagana ka. Amangan no pa ikat da ka iti kinakapitan. Ni Kapitan, ti masabat ta. Tuya. Nuwan nga raw. Kaslag dardaras mo. Nya nga tati ibagana. Naimbag ta nasabat kayo. Paray, maray. Anya ti ibagamaya, pare. Kaya't ko nga ibaga nga aksyon na kung ti pare ko tiyong agasawa. Ibaga ka ni Mari Kwanang.
kasukatan na ti similya tinatangyo dinadal ti manok na. Kinsa adla data. Ibaga katangdanan na ka. Gapot na tinarimaan mao tinadadael nga alad. Nga oray saan asika tinang dadael. Amok na pabasol ka laang paray. Itaman pa'y, Kapitan. Pangaasiyo amaray. Paray. Di ko maituloy ti plano yung aramiday. Madadael tinagan ko. Pangaasiyo. Saan ada kami tinangdadahil itinagan mo, paray? No di kay si kamot laing. Ala, intan ba daw? Di mun kaasyan ni Kapitan. Tasipod pa'y iday. Awan ti kaasi na itikas kadata marigrigat laeng. Nasken amaikan iti leksyon ni Kapitan. Ay na, Kapitan! Saan anasaya at tikasta nga aramid mo? Agbalin ka kumaapatas iti tulungan. Pobre man wenno baknang. No anya ti parikot da, rumbang laeng nga aksyonan. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Nagatang mumatantik at gata nga masok ka, marituyang. Apay, di ka peagawed. Saan pa'y maray? Barikwanan! Gumatangak man iti shampoo. Mabitlaang maray. Ay, agdigos akman, sakbay nga agbuyak iti teleseryay. Tamadi kanukat no agbuya ka pa'y, sakbay nga agdigos ka. Ta syempre, mabanog ti mata. Ay, kawan amaray. Anya ay at teleserye ti buybuya maribanan. Anya ti title na. Daytay, mahal ko, bakit ka kumaliwa ti title na? Ay na, agpada tagayam iti buybuyaan maribanang. Ay, uray siyak, buy-buyak mo. Dayta. Ay, karurod ko ijay tay kontrabida. Nagpintas to pay. Siyak mat, ti kay kayat ka o jay dunya. Nakan-anos. Ha? Karurod ko day jadon niya. Aginaanos laeng. Ngam inton nakatali ko jamanugang na. Demonyo mat gayam. Naglaing topay, kay kayat ka. Mas nalalaing ajay kabait. Ay, mas kay kayat ko jay bida amanugan. Day tamot bida manugang, martir, awan ammo na. Na, anya nga raw ti mas kay kayat mo, jay kabait, akwarta laeng ti ammo na. Kas jay atin nalaing. Ha? Sabagay. Kasta kamot ngamin kahit marituyang. Kwarta la ti amom. Uray maday, aramidam,
basta kwarta ti pagsasaritaan. Ha? Kadsi ka ngay, kapadpadam takay kayat mo abida, awan amuna, iso nga agan anos kalata iti asawam nga awan met amuna kapitan, awan utak na. Na. Naglastog kan nga agsasao, akasla nalaing ka. Apay, nalaing ka aya. No nalaing ka, saan ko maakas tatibiyag mo ita? Mas mamirmiraot kayo pa'y kanibadong mo, ngamda kami kanintay. Uray tasan kami, madam. Sumardang kayon. Apay nga pa kayo matan. Personal mo tinabiyagyaw ti bagbagayaw. Saan mataday tatitupi ko tayo? No di ka tayo buy-buyaan tayo at teleserye. Dahito ngamin abanang banangan, tauy-uyawin na kami kinibadong kaw. Hoy! Tuyang buyang yang! Uray sika kat inuyaw na kami kanintay. Hep! Huston! Huston kunak! Ala, agawid kayo langan. Diyak kayat nga dagsisinong bat nito istor kaw. Ala, agawid kayo! Ha! Inak man langan! Che! Kamot Ay, nahay. Urayak lagling at kada kayo kan ni Mari Tuyang. Sige, inakon. Amok-mot lang ani tuyang buyang yang ti isakit mo. Kuanang baak. Inak gumatang iti shampoo iti sabali nga store. Saan la si kati ada store na? Ay, inayon nakpaya kagura. Agad awam mat imbagbagak kontra keng kuana. Aniyan? Alan, badong, rumwarkan, taing kaibalos ti pananguyaw ni banang-banangan kadata. Agasam, mamirmirao takanaw. Napan ka lagi matang iti suka, ngam nakiapa kami tayo. Ni banang ngamain, naglastaw. No apay ngamin nga imay itay ijay tersina ni Marikwanang. Kahit Ay saus, di ka nagdamag. Ingkakit ti babunan da banang banangan. ay di nakiramraman iti kinadangam. Isakit nakmat abadaw. Amaw kabasol mo, no apay nakiapa ka. Takas tamay ka, tuyang. Ay, sana sakti mo na. Dahil abanang. Saan ka man lang aminan na rumrumwar? Dahil tala makiap, apat amaw. Nagalas mo't ita ti panagsasaukan yak ni banang. Di sung batak mo't Di oray man agpinungat kamay. Mabalin ka day, tuyang. Liklikam ti makiapa. Sana nasaya day tangaramay ti bakbakitan nakaskin ka. Ay banang, kapitanak nga asawa. Iso ano mabalin kat liklikam ti makiapa. Takababain. Ibagadan to aman nakiapa ti asawa. Masurunak ngamin kanito yang. Awan kanut amok. Iso nga agan ano saklat ta kano iti sidong mau apadak nga awan amuna. Nga awan utak na. Kasta ti imbaga na. Wan, inteng. Iso akagurgurak na dya at tuyang buyang yang. Iso asika inteng. No umay makikapi dito'y ni Badong. Saan mo apaunagan? Mawatam! Na? Apay nga rin naguwas ka ngay? Wan, gaputadyak kayat nga umay agkap-kapi na dya Badong dito'y balay. Amangan no mapagsasawa. Ay, kasto na banang. No apayo ababakit. Di da kami ramraman alala kaya. No apayo laeng. Apay, di nakisakit? Ay, saan akasta? Tunggo. Isakit ka at asawa ka. Ang emti ko na. Kahit pa nga asiyo tasaan da kami nga iraman iti apayo. No apay ngamin nga aga-apa kayo ababakit. Agko kumari kayo pa'y. Di yukat kumaornusan no anya ti apayo. Tapno mayat tatilin na nganyo. Imbis ada kayo ti agbalin amodelo. Hoston! Inteng! Na? Di kan sumanao! Di ta ka man langay! Ay, anyan ni Panang. Di na kaya ti dumag iti pamagbaga. Nagtao, itatapataw. Umay kayo para manan itimulak apit chay. Adaw, isungay kang kayaw. Ay na. Agyaman na ka ako, Araw. Thank you, Ay na. Nagsaya atin nga Sa pay fresh launay. Ay, wang tatabataw. Awan bayad na?
Awan, libre. Isublem day ta apitsay kini kwaraw, Ha? badong. Ha? Ta saan ta pagtatakkunan day ta apitsay na, ta pasig alitsaw di sidsidan ta. Kaano ka pa imot ang nagsida itilitson, Tuyang? Basta isublem day ta apitsay. Ha? Naguray ka na natuyang. Apay ka din agungot ka. Ikang kayo lang arudan iti libre anatang. Agungot ka pa ilang. Ni antim aba ng banangan ti pagsidaom iti pitsay, tapno aglimpyo ti utak na. Ha? Kwarog. Agyaman ak iti da ito apitsay, Next time again. Wait! Nay, inagaw mo mitin kanya ti pitsay, Tuyang. Nay. Apay nga ngayon purwak mo mitin ti pitsay. Nagalas to gali, ma'am. Saan ta pagtatakkunan day ta apitsay nga inigas? Ano, umunagtan ba daw? Ay, saan? Umunagtan ko na! Unay matan, tinaramid ni Nana Tuyang, close friend. Nainsulto ak nga round close friend. Sige. Inayon ko nga itid kan kada ito ipitsay nga itid ko kumakadata ba daw. Sayang may. Katuan agyaman naklaunay close friend. Umay kan to inton aldaw Taditoy kan balay ko amangan. Ta ilutok dagita pitsay nga inted mo. Ha? Una, umayak tao. No apay ngamin nga ikampay la ida iti pitsay mo. Katuon nga. Tawan mat nga rod masidsidada ako na ni tata ba daw. Kanayon ngamin nga umay makipangan ni tata ba nung balay kaw. Tawan ka no masidsidada. Sa ita, kastapay ti inaramid ni Nana Tuyang. Apay ngay nga ta. Diyak nga rod amaw, close friend. Biddo ti inaramid na. Biddot talaga. Ngamin, awan mo't madi nga inaramid mo kadakwada. Ngam apay nga ininsulto na kalaunay ni Nana Tuyang. Nukasta, inraman nak nga rod ni Nana Tuyang itigura na kiniantibanang. Tawan mo tiga po ng insultuan na kanimari Tuyang. Anya matain. Ang bayam ko ro. Saan mo atutupad tabak-bakitan day jay? No nga isumat insulto akang kail. Saan nga tamo tamasair? Ay, saan na? Di mo aramid ang tikas na. Palabsam latan tikas na nga inaramid na. Tadumtang to ti aldaw nga umay to agpakawan kan ka. Apay nga minakasta ti panunot na. Katbakbakatanan. Saan ka di ano nataanganan ti may sa tao? Katrumbang kumalimpyo ti panunot na. Saan mo't nga ron nagpapadat ti panunot ti tao ko raw? Sa bagay, tano kapadpada ko man ni Nana Tuyang iti panunot. Siguraw, intupak kun aja pichay iti rupa na. Ay, naibaglaangan at di mo inaramid ka na kan. Naimbag na nakapagtepel ka. Nga ron tanggal. Tauray mo't ni Ante Mabanang. Ay, inraman namit aginura ni Pare Badong. Gapo itigura na ka ni Marituyang. Ha? Apay nga minaya. Nagpadaan damatang. Nagpadaan da. Baybayaan mo na. Bakit damutan? Nay, nagkapuan da ito apetsay, inteng. Mayat Naganos da pay. Ay naimas da ito. Hindi ko araw. Hindi ka namot ni Violet. Ni Marikwanang. Pangramanan tayo kano itimula na. Ay nagsaya atay. Ay, amom ka day. Inraman ni Marituyang akinaguran ni Kwarog gapo iti apayaw. Ibarsak na kanaw, tiintad ni Kwarog apitsay. Anya? Ay naglastugan. Pay mantay nakpabainan. Ay, saan. May amon. Di mo na yun ti apayaw. Ti awanan bain ato yang boyang yang. Takas ta tinaramid na kinikwarag. Ay, so asika, saan mo nga iraman ni Pare Badong akagura? Tawan basol na kan ka? Tada kayo mat ka ni Marituyang tinagapa. Agpadadala ang agasawa. Adda aya limpyaw a panunot da. Sa dalan nalaeng no adda ka sa pulan da kadata. Angem no awan, naglastogdan. Kunamlan awanan ka sa pulan da kadata. Ay, di kan agung-ungat. Tapno saan ka analaka bumakat? Oray siya, Kapitan. Inraman nakmat ni Maribanang akagura. Tani ka no Marituyang ti kanunungak. Ay, day tati maday. Tairaman dati saan arubag.
Ay, no apay mo ngamin na napagsasaritaan may ti may papan iti teleserya buy-buyaan may Idikwan, agpinudot damutan. Sa bagay, kasta talaga, tadalat tati dite pagkikinawatan no daduma. Basta ti importante ko ma. Kitamutay ti agamires. Nga iti udi na. Maamiris tayo nagbindot tayo. Kahit ilintag tayo, ti madinga naramid tayo. Kapitan. Bala, kasi ti makaw-awat kadakwada. Bagbaga amlat tayo da. Tapno saan ang madadal, ti pa nagkukumarya. Kapitan. Adto'y kwarog. Inka ito dahito ko ni Toyang Buyang-yang. Anya day taantay. Tay inted na abado ang naggapo ide iti package ti kaanakan na ije Amerika. Yay. Isublimkan ko na daytoy. Itupak mo, iti rupa na. Apay nga isublim may antay. Kat inted na nga raw. Inka isublay. Jack kayat dagita abado. Di uray man imported. Jack pagtatakkunahan. At tawi na natuyang. Papaisubli ni antay. Dagito'y kanutay inted mo idi ang naggapo iti pakay. Nasaya at taimay ka. Taisublik mat kan kuha na ti inted na at teddy bear. Jak mat pagtatakunan. Isal-sal mo iti nga na. Unay kayo nababakit aya. Basit labanag ng padakalan niyaw. Ay, saan asyak ti karkaritan ni Antim abanang banangan? Tanudyak makapagtepal. Amangan no sa buwagak ti buok na iti gasolina sa kontopuran, Yay! Ibagam ka nito yang buyang-yang. Nga amangan no jay buok na ti sa buwagak iti gasolina. Kat gumil ayam adagos. Gusto nantay. Agpinakawan kayo kit di kininanatuyang. Maditi aging ginura. Ay! Uray saan kaming agpimpinnan sin iti 5 atawan. Ayos lata. Naa. Ikaibaga na itakan ko na. Awan mapukaw kanyak. Ibagam ajak pagtatakkunan ako maray. Ay, gusto nantay. Sanda kon nga ibaon pa. Diyak kahit ti may ramraman iti apayaw. No di urnusan ti apayaw, makamu kayaw. Bakit kayo anyway? Ay, sa anak pa yabakat. Nituyang ati bakat. Agat pinadays. Gusto nantay. Di kayag pungtutan. Daras kayo abumakit no kasta. Ingkay kat makikapyan kininanatuyang. Tapno agsubli tinaragsak apa naglangin niyaw. Marituyang, imayak ta kayat ka nga awisan ije balay ko inton rabi Ngamen, agluto akiti naimas amakan. Aya, naimas amakan? Mare, iso nga umay kantawan. Di kag danag, ipasigurado ka naimas to timakan na pagsangwan ta. Dua talaang? Mare, dua talaang. Iso nga umay kanto, mabalin mulat ta nga isurot ni Badong mo no lakit di takayat na. Inayaban kayo amin nga agpapan ka ni Kwarog tapno aglalanglang tayo amangan para iti kapiya. Kinunam ada tayo laang kadainteng. Ngam apay ngay nga da ni Toyang Buyang-yang. Kunak no dua talaang maray. Ngam apay nga damot ni Banang Banangan. Ay maawatak ti kayat asawan ni Marikwanan. Uray siyak. Maawatak may ti kayat na mapasama. Kayat na nga kapya kayaw. Bawal ti away-away. Kasta ti kayat ko. Mabalin ka de nga agpin nakawan kayon adwa, Marituyang kan Maribanang. No anyaman tinaisawang yu iti tunggal maysa, anak kasairan ti tunggal maysa kada kayaw, agpin nakawan kayo kuma. Una, maditi agiginura. Awan ti piece of mind yun no kasta. Unya rod Iso nga agkapya kayaon. Sige umado ti kurat-rat di tarupa yaw. Nugura ti adda iti panunot yaw. Alan Maribanang, Marituyang, agpis kayon. Isubli tayo kumatiragsak, iti nagbabaitan tayo. Mala, si Kante umuna ang makikapyabanan.
Sige. Sorry, Marituyang. Sorry Sige. Suri maribanang. Suri na suray. Suring-suri talaga. Sorry, Marituyang. Sorry. Suray maribanang. Suray. Sorry, Mare. Suray maray. Ayos! Mayatain! Ala, mangantayaw! Adobaw, salad, pansit kan kaik! Ayaw! Ayaws! Ay, sakbay ang mga tayaw. Kaya't kayo pa'y apalagipan. Nasaysayan, no adalat na pa nagpakumbaba iti tunggal maysa. Iti kasta, maliklikan ti apa. Ay, nalawag ka day banang. Marituyang. Wen, inteng. Wan, kapitan. Husto ni kapitan, nanabanang kananatoyang. Diyo idala na dagos iti putot ti ulo. Ket panagpakumbaba ti kasapulan. Ala sige! Ditong tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag. Kapitan Inteng. Apay ngay may katataba daw. Mapanak ko may jay ilay. Tenak gumatang iti abas tao. Itantan mo pa'y laeng, kwaraw. Tada importante nga ibaga. Sige, dumngagak. Ni Uncle Mau, naglastog ngamin. Anyaya ti inlastog na. Kung namatla no asino anang ato at tao, tunggal masabat ko iti dalan, nilatan apo mayor ti bagbagana. Ako namlan asino anang ato at tao. Ha? Makapatsaran! Apay asan nga iso ti pangibagamay ti dayta? Sanayin, ibagaklatakin kan. Tapno maamuam ti kinapudno nga ugali na. Amaw, tataba daw. Nuawan lakat ti madingar aramidan na kin ka, bay amaw. Saan mo latan ngay kaskasaw? Masurunak nga raw. Ti babek tupay. Oy, di yu pagbalinan dayta nga isaw. Masurunak nga raw. Kat no makasaritam ni Uncle Mau, ibagam amin yung bagak. Ibagam asaan niya ginlalastaw. Tamangan no ti babay. Ay, dungaw. Ay, antaplinan siya makawus ka. Nakahangaran Ay, naskin ang maplansya. Gaputan nangangato at tao dagiti makapulapul ka. Iti birthday ni Apo Mayar. Wen, iso nga yung kaagdigosan. Nagdigusak idi kalman. Ay, inakit agpulisin tayo nakon. Ay, itiram man ako na kung tijak kayat kan ka. Igagdigosan ko na. Nagpapudot ka kumangarod. Wen, senyor. Nalpasan. Day tala agdigosan ti aramidam. Aya. Alangarod Kalpasan nga agdigos ka. Aggisigis ka pa'y. Madula amin. Di naksurunan. Ay, wunan. Ay, kaslak ubing iti aramidam. Katwan mat ngamen. No, Jack, ibaga nga gisigis ka, di mo mat aramidan. Masapula mapilpilit ka. Apay, di ka agbayin ka dagiti makapulapul mo anang nga to at tao. Ay, wunan. At di gusakon. Ni pari inting dayta masabat ko Agin tataer matilo ko. Pari ba daw?
Sigurado nga aglastog manain. Among paray. Na, Inimbitar nak ni Apo Mayor. na. Sa kanot ti may sa akang runaan asa nga ili na ita akasangay na. Aya! Uwan pare! Apay kanungay may saka akang runaan asa nga ili na. Itian niya arason. Siyempre. Gayam ko ni Apo Mayor. Na, kaslasaan ka mamati Imposible nga men may saka asa nga ili na. Na, Sika? Kang runaan asa nga ili ti mayor? sige nakon. Inak agura iti pagluganak nga agpaili. Na, Diyos ka, kundi sa gawisyo pa'y ti lukaw. Sagat, nakabangbang lupay, ako namlan baraw. Ay, suron kon iti lastog ka tao. Naglastog na niya parinteng. May sakano akang runaan sa nga ili ni Apo Mayor. Kahit, Lastog nga raw. anya nga'y tidakas iti imbaga na. Niinting bating-ting, may sa akang runaan asa nga ili ni Apo Mayor? Imposible! Sino kumangay ni Inteng, takang runaan asa nga ili ni Mayor? Kahit apay aya. Pakasikuram aya. Masurunag nga men. Kusla papaapalan nak. Sapay kundi porma ti lukaw. Sakit kundi bangbang lupay. Agin tataal. Umapal kan samot kan kuana badong. Saan mo ta? Masurunag laeng. Tapas pasikatan nag-atalaga ti lukaw. Mabwisit ka talaga. Ay na saan aday ta ti pagparikutam badong. Agbangkag kakit day san asabali a tao ti pakasikuram. Kaya't kung artapan ni Parinteng. Agin lalastog. Kay anya ti aramidam. No adda mayor agayam na. Addamat baknang agayam ka. Saan lang nga isaw ti adda agayam na arech. Ay na, unay kan aya badong. Jaykit di bangkag ta ti panunutam san asabali a tao. Adula amin ngamin apakabusbusuram. Happy birthday ken ka Apo Mayor. Agyaman na Kapitan Enteng, taimay ka. Kat sige, ag-enjoy tayo. At red wine tayo dita, kat uminom tayo. Uwan Apo Mayor. Sige lang, Kapitan, saan ka ngagbabayin? Para kada tayo amin daytoy aparty. Agyaman nak Apo Mayor. Kauray na numuaklag a kapitan. Ket may saak nga inawis mo iti daytoy apartim. Uwan, Kapitan Enteng. Gaputa mo ka na pudno ka kaniyag. Namo ka may saka nasaya at agayam. Uwan Apo Mayor. Nasaya at agayam. Kadagiti nasaya at met agayan. Alang nga Ruden, umay ka na. Tamangalata iti inuman ta. Uwan Apo Mayor. Agyaman na kitiya atindar mo iti daytoy aparte, Kapitan. Kati kang kay ti balon mo nga agawin. Balon? Uwan, Kapitan. Ado ti masidaan at da. At alitsun baboy kan tatumapay. Kan pabalunan kapay iti red wine. Agyaman nak lukas ta Apo Mayor. Awan parikot iti dayta, Kapitan. Pabalunan ka. Tapno nakaisem ni bakit mo no sumangpet ka. Agyaman nak Apo Mayor. Kaya tituloy mo, tinasaya ta pa nagturay mo iti barangay mo, ha? Uwan Apo Mayor. Naa. Parinteng? Anya day tayo gamaw? Siyempre. Impatik out ni Apo Mayor para kanyak. Adua, nagdagsin pa'y. Kasano? Kat friend nak nga na Apo Mayor. Naa. Umay ka balay, taparanudan ka pare. Iti anya agapaw? Ay, sa anak lang agbibisayin kan agraraman na kasken ka. Naa. Inak manlangan. Agraraman. Na yan day taata. Nagmayat ka pa nagsaok ng nagalas ti sumpat na. Ay, kalma lang Enteng. Di mo itulok nga aga pa kayaw kani kumparem abadungkit. Ne, anya dahi ta insangkat mo, Inteng. Ado asidin.
Naduma-duma. Sakit ada pay red wine. Pagsangwan takanaw, kung ni Apo Mayor. Aya, imbag man, tada impa-take out ni Apo Mayor kan ka. Tinaudi nga imbaga na. Ituloy ko kano tinasaya at apa nagturay ko dito'y barangay ka. Ala, tong palem day taabilin na kan ka. Tapno na saya at kalatta iti imatang na. Kan kang runaan na, tapno kay kayat da ka, dagiti ka baranggayam. Kadwa na. Ala. Ay, mangisagana ka man iti sidaan. Itad ko kani kwarog. Sige Kat ni pari badong akong parem, di mo ikan? Ay, saanan. Kuna naman asaan nga agbibisen, kan agraraman akas kanya. Anya, kaya't naasawan, agraraman kan agbibisin ka? Uwan ka no? Na, pay man tapag sasawak man da dya tao? Ay, saan dong ka? Di mo tutupan. Tati kayat ka. Kapyala tati ada ka datayaw. Diyak kayat tireray. Ha? Iso abay amon. Sige nga raw. Nain, doonay day ta si daan, integ. Iso nga inakikan ni Marikwanang. Wala ta. Padigwam dagiti kayat mo apadigwan. Ta pagraranawdan no anya ti adda. Nay, tataba daw. Papanam, nakapurma ka. Wan, kwarog. Inakman ijay ilay. Tada atin darak aparte tigayam ko arich. Ha? Asino arich ang gayam mau? Ni Don Leon. Asino dayta? Saan mo nadamagan? Di mo matlam amaw. Gayam ko day jabak nang. May saak akang runaan asa nga ilina. Bak nang unay ni Don Leon. Kat siyak ti may sa akang runaan asa nga ilina. Ulit-ulitam ti bagbagam. Wen kat idaron mo day ta kiniangkil mo nga inting batingteng. Ngamen, nalastog unay. Ako namlan isulaing ta dagayim na anangato at tao. Alangarudan, lumugan ka, no talagang agpaili ka. Wen kwaraw. Sige, lumugan nak dita tricycle mo. Ta itulod nak man ijay ilay. Di na ka di isurot iti papanamapartay, tataba daw. Nakumamot makipangan. Ay sana, kwaraw. Amang ano ibagada, akadua ka, kapabain. Sapay kasla ka, agpalpalama. Agpada kayo kin Uncle Mau. Ni Uncle Mau nga agin lalastaw. Ngam awan mat ilastog na. Day tala agpormata muna. Kita man day talangan. Kasla ka agpalpalama. Idinto ta siya kat kasla rich. Kan ado ti kwarta-kwaraw. Sa anak akasken ka. At tricycle driver laeng. Anya? Iso asaan ka na sumuraw? Di ka kat mangibabain ko araw. Hala, inakaw. Tay bayad mo ngay nga raw, yigmawn. Awan ka di discount na. Awan? Ilibre ka pa'y kuma, ngam nagalas mo ti pa nagsasahom. Imbagampay akaslak agpalpalama. Isong agbayad kan! Hay, agyaman tadakan, kwaraw. Umayak ag lunch na natuyang, tanaimas ti sidaak dito'y balaykaw. Nainimas ngam ti makan iti restaurant. Aya, imbagman. Anya ti gagaram. Ay kwa, umutang ako maiti kwartam kwaraw. Awan ngamin abastumin kin ni badungkaw. Sakit jak amuno sa dino tinapanan na ita. Imbes ko maamapan mangirimidyo iti kanan may. Ha? Kan inton umay abulan pay laeng ti panagapit mi iti mula mi ijay bangkag. Anya? Kitno ko na ni tata badong nga do ti kwartana. Sakit nakapurma amapan ka no makibirthday iti baknang agayim na. Ha? Adaya mo't baknang agayim na. Agawid kan. Gaputawan maipautang ko kan ka. Kan kita ma. Amangan no ilamlamang ni tata badong ti kwartana. Ngamen, kunana nagado ti kwartana. Aya. Kasta mo timbaga na kanyak. Ala, ingkan na, tamang anak pa'y. Di ka manaktak. Ay. Inakto pa agpasada. Kwa, anya ayat ti sida ang kwaraw.
amangan numabalin ang makipanganak. Apag isulang kanyak ti may 1 kilo akar ni ti babaw. Sorry saan abalay? Tado man ti kwara tayo kinitataba daw. Ala, ingkan! Kagawad ko na. Kita man nagiti warang nga agturong dito tersinam. Nagado nga okistikinde kanda dumapay. Ni, katno kawalwalis kumanan iti na minsan nga aldaw. Kita mo't basit Ngamin, mga numayangin dagiti wara ket agturong iti kanal. Mabarado ti kanal nagtudaw. Sige, Kapitan. Bayam tawali saktaw. Ay, itan! Ay, unay kamagtan. Diyak pa'y nga rod masangaw. Ay, saan ang mabalinti kasta? Sakbay ngamin amang lukat ka dito tersinam. Ket agwalis ka. Tapno na dalos daglaw-law mau. Saan na kasta puro wara? Ay, nala. Wanan, Kapitan. Sige nga raw tamang rikupak. Tay nak agwalays. Anya jay kunam marituyang? Wen maray, siya kung ti agwalays, tatangdanan na. Tanay, awan igatang ko iti kanin may kinibadong kaw. Sige mga raud, amin awara walisam. Aging gayje paraangan ti tersenak. Wen maray. Ketiraman mo meten iti sikigan ken likudan ti balay ka, wan. Wen maray. Yagmunto adagos ti tangdan ko ata igatang ko iti bagas may. Sige, di kagdanag. Saya atam tagwalay, stay strict to itan ni Kapitan. Di na kayat nga dawara iti tunggal dalan diti barangay tayaw. Wen marikwanang, arigla daw, saya atam tagwalay. Nay, Angkal, itaman pa ngay may ka. Madamati inspeksyon ko iti tunggal dalan dito barangay tayaw. Ket dito'y ayan mo itatirutak. Iso naglayo na kung dito'y balay mo, tayo makimerienda akman. Mabisinak Ay katuwa na, Angkal. Awan kayam, ipulong ko ni tatabadong ka. Kung na nga aging pupurma ka lang, kung aging lalastog ka, kat awan mo't ilastog mau. Pay amon data. Okay lang kanyak oray kastati sa sawun na. Awan na niya banda. Saan ka nga gungay? Saan? Diyak kayat ti apa? Kapya ti kayat ka. Dahita man ti Angkal ka. Ay, pag merienda na ko na. Mabisin ako. Ariglado, Angkal. Naimas ti merienda kita. Apa data? Dos por dos, tuya. Iruwar mo ti kwartam, badong. Yag mo kanya, gatang ko iti kanunta. Pangala nga iti kwartak. Nagkunang amin ayang adda kwartak. Ni kwaraw. Ay, tuyang. Imbaga klatikas jay, tapno idanon na kinaangkel na nga inteng. Kaya't kung ipakita, asaan lang nga isaw tadda kabailan na. Anya? Kinapudno na. Napanak lang nagtugtugaw ijay parke, iti day tagundaway. Saan apudno ang mapanak makiberde iti bak na nga gayam ka? Ay, salbag ka talaga ba dong? No kumata nagtrabaho ka ijay bangkag, di iso kumapay tinalpas mo at trabaho. Nangga po iti apal mo kin ni Kapitan, kayat mo aring bawan, no anya la ditan aramidam. Nga oray agsaysayang ka iti oras mo! Ano? Iruwar mo ti kunam akwartam. Awan nga raw, kung kunaklaeng day jay. Sana mabalay! Basta iruwar mo! Tanusan! Dahito'y tagdisukan ka! Dos! Iruwar mo! Awan tuyang, kung kunaklaeng nga do ti kwartak, iswadi ka nagong ongay. Nakunak nga iruwar mo! Iruwar mo! Maysa! Dua! Hoston ka din, husto ka din atuyang. Lastog! Ay, tatabadong! Day takot ngamin. No kumatanapan ka lang nagbangkag, adi kakat nagsayang iti oras mo. Gapo iti apal mo kin ni Kapitan, di ado kumaatrabaho tinalpas mo. Anya ngayon nakaungatan ni Nana Toyang. Ala sige, dito ang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan and
Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan.